February ni som ni le pathum ania laifa te kut ngai thut ber lukla chu voin khan chan mari tmul longtlaya man ani lukla ku ta hian lai autonomous district council chief executive member puvi zirsanga chuan nam hum hal atul thu soin mani nam nual su tu te anding chuak theilo atia nam ziarang zai le lamte nun jetha von him te chu ati tur bik anom chuang lova kan vaya mo phurna ani ati puvi zirsanga chuan indu sakna le in mangai ton na te hi choi nung le ila khovel ram sang sanga om lai fa te lai nam lipuya iluang khom leang u atia namanga ding chuaka khovel za kai ni tur chuan nam in pum khat na hi akai lon poimo ber ta jinga mi ani ati cm chuan ramri hung tumna le free movement regime fmr ti top chu sarkar lai puin sut se adu ti asoya kan pi pu te huna laifa te hi nam chak le huai sen british meu po do ngam an ni awangin barlui ramri min kham saka laifa te min then ranga india bangladesh le burma rama min then dar hi kan pom thei lowani atia sarkar lai puin chu barlui ramri british ho kham zulzia Indo Myanmar border fencing kalpui atum le ramri depa zalen taka kan in tlopo theina FMR ti to patum hi tha kan tilova laifa te hian kan pom theilowani ati luklaku ta hian namji rang pholang thei zai le lamte entir ni in longtlai district a namte nau dangte pon an nam zai le lamte an entira tual chung zai thiam le rampum huapa zai thiam langsar ten kalkhom te an oireng bok